Kwa ihinda iraya muingi kuma icigo cia Juja na Ruiru ukoretwo ukigerera mitangiko kumana na guthuka gwa barabara imwe miena eno. Aikari aya makiorota thirikari ya county ni kwaga gukinyaniria tafarira iria merire muingi. Governor, wakati tulipewa pesa ya municipality tukafikiria sisi tutarudishwa kule Ruiru na tukaweka project zetu pamoja na former governor. Pia tukakubali ya kwamba hii barabara tutatengeneza, tukaweka more than 100 million ya kutengeneza hii barabara. Lakini ikasemekana hatuwezi tengenezewa kwa sababu sisi tuko under municipality ya Thika. Kwa hivyo pesa yetu ikapotelea hapo, watu wa Ruiru wakafaidika, sisi tukaumia. Governor wa Kiambu James Nyoro akiruguria waki wa barabara ya Kairu ward-ini ya Theta akiuga tabarĩra iria mambĩkĩte cia waki wa barabara irongoreirie kung'ethanĩra na mũhatĩkano ũndũ ũrĩa ũgũteithia ahũri biashara. Tutaendelea na phase 1 iko 3.5 kilometers na tutaenda kwa phase 2 kwa sababu zote haziwezi kujengwa kwa miezi mitatu au miezi minne, ile ambao ni katikati ya leo na mwezi wa 9. Kuringana na Nyoro no meguthondeka mitego ya guthereria mai ma giko hamwe matamo ma utuku. Kabla hatujamaliza phase 1, phase 2 itaanza, ili watu ya kwa Kairu muwe mnaenda mzuri, na nimewaambia ile ingine ya Kembo Matangine tutaitengeneza. Wakiro barabara wega nereroragwo ni ithue na andu a boda na ikaria gwa Kairu kana tiguoi. Tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ bengi ya thĩ kũrĩa makĩria ma andũ milioni 1.7 matanyĩtwo kũgunĩka.